ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. UMDC ke seorang ubah di Tostawel Khan ubadiru Chief Executive Member Barim jangka Khasi Hills Autonomous District Council lepen pau ke jing sngokya halo ke jing senjor ke sensyar ke khadar da ke lepen pau basi sim la kelam UCM ke KHADC ka syuki jong UCM ke himam lebru ke la khilang yakni ubah di tos lepen pau ha ke jing lang bapin itho UCM long CM ke himam lem upa em aina manik CM ya ke bala penlong ha ke dor bar hol ke rai lem yo lem rem. Halo kini ubat itu sudah penpau ya kejing sokya. Halo kejing senjo jong sensyar ka khadar ba kham tam halo kejing penki ya ki chuki jong gidong sensyar. Lapan pernah bau bayam aina. Udius em arkulai. Balayor banjir asna arkulai. Naladon kejing ide ke banjang ba. Bad bayam aina nalu papor bay dapat akting. Bad ngalai ya kejing tebet kejungi wadah pedeng jong kata kabadang samla rengai kejing tebet kejungu kum ukle nong sensyar degani kabala pelong ya ka executive committee hak tu popo bangi de ban perkhat no kumro ban penkloy ya ka ban pelong ya kejing je yusif popora wanung sewi ladang hong ba bun sin di paipa lagi di khman di syat ba imam beli ba kajingki jong kasuki jong usia melim kaya seri magajingki jong kasuki usia buat council nama tang syukla siam kasuki siam melim kekalala jadi ini kepala penperhat yang ini nama nilaong harus kopor kapag isim dia kan simti kum kinom sensya apa kata council ngiyong bakalatay kapor bagi deban num pelong politics yang nakam jong ikli ng sensya bad nakuha ban pansya yang kapor wahi kum ikli ng sensya pimde kita kimaraw jong ka district council. Ang district council dari tangga custodian, dari tangga nomri yang kiriti kiduskan ke banginan. Nanti daw ka district council ngide ban suku, baka dari tangga nomri ya ikli no sensar. Ang rehon kadonru ya kabon, balada ikli no sensar pat kile bakala. Balada dan kaut kanam nak ikut dihajar. Nanti bakal nanti menteri. Dan kamera menjaga district council kalau bantai banjemo dia. Henry Himde ban pelong ya ke district council lagi ikli council syar ijungi kikun sigilada. Nasusi mengajuki ba kiju baru buat kiju comments. Ban ong bagi skim ikli council syar ijungi dan burung bagi datang di skim jong district council. Mereka tinggal jong district council kalau ban penkopo, ban scam, ya kini kritik dustur ke penghidupan. Ban kawiru kebangan kuat ban keren di kepor kalau. Bading yo skim mapura. Yo skim mapura nama balajir yau documentary. Documentary kiri present enu, kimi khmat enu, kimi khmat yang kikur. Badai kikur, kibalajir yang skim mapura. Nah takadau kakengkur kakengkaru kadi kebadan kau. Balada kibakla yang kakengkur kakengka ngin sabaklaru ya kacincir ya kiskim kikmi kijungi.
Nata kadao dari district council menta pilih lembagi lah patai kubur bagadon kejingnya keren kadon kejingnya tai harbede pada kaikur kaitha rengi kwa ban keren scam ni ban keren syai bagai ka bagi lapan scam daga ai dari district council halo ka kaikur kaitha kamde ban bakalai nata kadao ngakermen baumi usim ubang lapan scam belajar dokumentari ulong usim ubapura baai bunne ulong usim ubapura serta bana kermen bahaga junong usim kajong upaim aina ulah ban sensyale ya kain kahima kung mga keren na kapor mga ay kasana ngalong bakam ka kongsan bo pide ban bo akman kalong namar bagas hima melim kalong kabaya pe kman lut baro ngom tu kan ma ba pide ban penbiang ya kecing dia nama tang baklai ni kisami kiban thenrai kisami kiban bodam kiban bodong ni hawele bagasi kain kecil dia. Badawai lu kebang kuat akan berkerma malam mentan ini. Balanu kinkon ya kedor barima. Nama kali kadai kawai lu nak diriti dustur di pihak berbenda. Balada khlang bo nung sanur ukun ngajar. Kenang bagi dia berkhon ya kedor barima lada kiladong belum keluar. Kenang bagas sensyara kadar jompi. Kalong kapag penhun yang ikut dihajar paro. Nganu siya mi kapor rega syukil bok kiryan ya fi bayir bakin sensyal daga jing smurin. Wadong mapinalong na sim mapura menta bangan kiuno bangan susarong no. Rega kermen bakum berbiju no. Kum berbiju kup ya kador ya jing smurin ya jing nom kebesurin. Pinangai kita rengkat kejingan terilang bat kimenteri baru awak kimenteri kita perlu ya kau hong kejoki ban pedi ban kedo lada hanglu pi bakalan hanglu pi datang mereka dorba kador mbe banyak tha samadan sama dia mbe banyak tha hakikot kubur hakilat hai kubur mereka dorba kador agak bilang banyak keren banyak benda yang kanu katam kaduna jom usim kubir jombi mapilu kikre kau secara kirang basnong lagi jom isnong kita basnong nakarmen pin ai ke sini terhilang ban usim kubir jombi baham po imam mele namar ke jinggan jom kita basnong mai iru kapan klan yang secara kadar jombi ban khamtam ban benne yang kerja kerja itu cumi. Idan sibul kising ki bangi tedu. Kung kerja kerja na kermen pada kacing yang terangba jompi kili nom sensa. Illa banyada ya hok nom try kecumi kun kasi kun kara. Kita kini ganti kublai jajago kublai dalam kat api naik di kemen kebakoi kebakia naik di kecing stan bagi nangim sompra somsyang Pak Khamtam dari kebentar bakharau berbentar jumpi masuk komen bah kapur papilong akting bila pendek ego kita kam pagkata kalong babila siya di timong orang pak bila pendek ya kecingis ho sangkurin bermentapan layo terkat kumuskin kumukumi berpepat ya kikun biasa jauh iman jumpi